Zamzo production clear tu le ngai thatu te chibai kan book chewa Manipur news kan an puang thina ngai thatu ten min lo ngai thlak sak thin awangin lom thu kan soya chuan Manipur kan unau te puala tran puina donation kha kan la kal pui renga tuna hian sumlut te po engza tom le to sakordai joint church atangin sing ni sangruk zaruk somnga panga alo luta an chunga tin lu takin lom thu kan soya chuan memal ne na tangin sima muani lunglei ka ming lo puang su atia maro chu he tiang thil thati hi chu an puang lo theilo ni pakhan mi lo se thiam sela pima muani ne na tangin sing khata lo lut boka chuan ti chuan USA lama tangin ku fan ai kolian nu na ne na tangin singa le za le somni pani alo lut boka chuan heng zong thil pek kan don zong hi front line a amuna nge ramzo chuan han kalchila pek kan tum ani ti kha clear to ten min lo riat sak sela ti chuan Manipur lam report kan tiang tok ka kan palai na ron pek te ngai thla in hello clear howila atra ome tinga report ka kan ngai thla thei donem atam tu chu kan ngai thla thei ame hey Manipur thil tente atlang puin report kan han te anga ni tin deu tho a thil teng zong tero zong kan report seng lawanga ma ro chu atlang puya tun laya thil tente report kan han te anga amma saberin more lampang kha abuina nu lam ani awangin more lampang report kha kan ron pe anga more a hian tun lai hi chuanin ama angkhanin an buai to lawa in curfew te poga jingar ko tanga chaidar thumteng an ta dula chumi chum chuanin more kho pui chuma kan unau zo faten ele into an mamote an lama khati angkhan hun an pangatin relief material kan ti mai kan puina ni bu faite le thildang dang ni tina mamo khangte hun tin le ram tina ron kal te kha tin ron te ho kha kan u naw le kan ho tu ten ni thi patop chu atang rualin YMA lamte ITL te le KKL te HYA te khang MG ho kha tang rualin more lama bu faite alu dal tel khatiang tule poimo ni tina kan lunna tura poimo te kha motorin anwa da tenglo pallama te more lama te khatiang khanin thatakin ansim ani ti kha kan han soidua in adop le a chuanin hei more atanga barmaram chung chini ukhul lam tuna kamjong district le tenglo pal in rina barmaram chung lam si solaya ram noi mi ho le barma sipai tangrual ho bina ke man nei kha tunkar ni som hi le pathum pali ti borve la khanin kan PDF le helama kan unau volunteer te hovin khani kem kha anvalua ti khanin na satakanin ka nu in khata om ho zong kha an ta an sia a kan lo sia theidan chuanin helai huna hianin me ti ram noi mi UNLF le PLA te na hemi mun hi kumthum kumbi ma an lo din to barma ram sipai te general ho ne na in berema poisa tam tak soya helai huna hianin headquarter ke banga an lo din ania hemi huna hianin silai le ral thuam bom tenen thildam tak anda in an che khol kha ania kan lo sia thida na chon helai huna an ral thuam man zong hi motor lian phurthum in an thiar chuwa i thu te po kan lo sia ni khatiang kha tu na hianin anni ho arab noi ni ho man ni purama an ron kan du ta ni in kan sia nimin lamma chanchin kan lo fiat dana Manipur Chief Minister Biren Singh chuan tunlai hianin ram noi ni
Paul Khatnen in biak na akal meka kan in biak na po akal chuang zele tite in thu aron puanga kan lo rin da na chuan Burma ramatanga Manipura ron tlan lu cha rang ram mai ni ho khadi nge tura kan lo rin ani tina dot le a chuan tun lai na ya hi chuanin chutia in kana lu tu a om lowa amaro chu Manipur phai le i tlang ni ho kan chen na district ate combined force hovin dak puyan tlaka chuta chuanin puak thi bom le silai dual cherte nen tin automatic silai nen chumte chu ni tin deu tho in i amoi tokin an dak suak zel ti te po thu kan lo dong zela tin chu mai ba ka chon nimin lama kha chuanin khatia dam dak pui an tlak na chungin i ral thuam puak thei silai ti lam pangka pakhat ma man an nei lawa amaro chu bangkar pathum an ti chia ti kha kan lo se thei bokani tin nimin jing lama khanin Manipur Jirbam district arambai tengol le nei ti lipun ho khang ho kha tuna kan thria ta na chonin Jirbam lama khon thanen tok ta kan chupta nimin tu ka kan Jirbam le ya motor kal tu te andanga tin motor ron kal to ter reng chu nga khanin kuki zo fa te in omla an omen ti in an zonga ti kan boina an siam tana khatia boina han siam ta ka chuan jiri ba matranga infal lam kong kilometer di borde la sa hian zo fa te khuwa phai tual a oma chumi phai tuala zo fa te le a cheve jiri ba le a cheve la zo fa zong zong te in hor khomin khata khan hetianga thilan ti dona ni si chuanin keinin po in national highway 37 hi kan block ve dona ni ti in khatiang khanin i buaina na sataka aron piang thei tur kana in mung chowa amaro chu jiri bama police lampanga ho tu de SP le Assam Rifle and Commandant khang te khanin heti chuanin thil athadon do veti in ani pani malak na in khati khanin rimna an siam thei le a nimin lam kan han siam thei da na chuanin khothim tling khan engma buaina a om san pa to love ti kha kan thu lo riat dan atlang pui chu ani maya khang te kha Manipur rama sanchin kan han report thei te ania mun sang kang pok pi cycle kan ti te litan zai ngeng pok pi kan ti te tin kam chu le ma khong tin he lama ke thil man bi ni se moirang kho chak vel khang vela khanin engma harsat na lu tu ko om lawa he lama kho sa bung chap mol thei tampak kan ti te mol sang tin poison bung kang vai ba ka he ta langza tin tuiring dam pi kan ti lengang tengin engma in ka na le boina san pa chu a om lo wani amaro chu Manipur sarkar ina atran puiram noimi heng ho ina kan chunga nun ronan chua hi kan du lo ba ka tu da hian nei te ho nen chuanin mun khata ma kan cheng sa ho to lo wa a san pa a kan ni awangin atira bula tang to po khan MLA som kan ni te khanin India sarkar lai tu na superior administration ninte anga yani ti in ama tang to khanan lo dila katikan hei kasari akal me ka kan pum sum ke to ni mai te ho ne na kan ti buai ne hi semi kasari chu hianin ke ni zo fa te hian mai te ho hi voi khat ne ma kan larun ngai lawa anni ho state sarkar kan pui ne in ral thuam thatak tak te bom le thil dang dang te ron ke min arambai tengol mai te lipun police commando volunteer khang ho kharon kalin min ron run thina min ron run ta ka chon ki point thei pato shwa in kan lo dole de thina chuta chuanin I pathian le zoram ni puite min kan puina awangin atlan chetu atang lovin voi ni tling hianin I anmani ho tarang ho hi atlan chetu wa an la tang zelani heng zong te hi eng dang wang ani lova pathian le zoram ni pui khowela om zong ten min kan puina wang ani ti hi kan khia a chu wangin
in he na po athar tharin lom thu kan ron sei mol ani e hey kasikin min ron del me ka min ron umzi me ka kan volunteer kasika a chun zana duty te heng ho te po hi an ngai to e ma chuti la in relief te ma mi tam tak kem chi sang sang on sang sang an om toma he nga ya ni e chan pui ngai mi tam takan omani dam lo kum upalam dai lai si sin ti me le khati an kha mi tam takan oma mo hi thi da tam khop maya kan ma mo te hi kan sui seng lo ni ama ro chu voi na po ngai ta tu zoram ni pui zo fa kho ve la om zong zong te ne na kan han sei le du chu tong kai ten thil pe ka min don zui na wangin voi ni tling hian in u naw in si pui in thi sen pui manipura zo fa on te he mel ma te ma a hianin in tan pui na le pathian wangin voi ni tling hian kan la ding chang thein kan la chang thi ani ti khamin lo hiat pui la in chunga lom thu thilung takin kan ron sei ba ka tong trai na le thil pe ka min ron zui je turin in khongai na kan ron nge rin kan ron dil le ani e ka lo me tole report self fight takin minan pek saka chunga lom thu kan soi usang sang ber kan hlan se o kan lom la to ke ole ke bo kan lom lu tu ke o in zawa yen lo dam vong ro